I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na video na kanalu. Danas sam za vas pripremio 5 najopasnijih dječjih igrališta. Da puno ne dužim, uživajte, krećemo. Svi znamo da Rusi baš nijesu vješti u podizanju djece. Tako da uopšte nije ni čudo da ovo igralište izgleda više kao mučenje nego zabava. Samo pogledajte kako su smislili ove tobogane. Na ovom mjestu svi traže uzbuđenje iz raznih krajeva Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je inače iznad rijeke Colorado. Mislim da ovo nije nešto što bi vi htjeli pokušati, a pogotovo ako imate strah od visine. Okej, ali moramo priznati da ovo izgleda stvarno nevjerovatno. I da, ovo stvarno ide zastrašujućim tempom naprijed-nazad. Ekstremni vodeni tobogan. Ovaj vodeni tobogan je dug 400 metara i kao što vidite izgrađen je od drveta sa prilično ekstremnim padom. Okej, ovo je samo za malo hrabrije ljude, ali kao što vidite postavljeni dušek koji bi trebao da ublaži pad, ali neki jednostavno promaše dušek i onda sebe katapultiraju dosta dalje i definitivno da ovaj pad mora da boli. Tačna lokacija ovog tobogana se ne zna, jako su mnogi pričali da je u Češkoj, nikad se nije otkrila tačna lokacija. U Oregonu ima mnoštvo aktivnosti u ponudi. U toj raznovrsnoj ponudi postoji veoma čudan tobogan. Sjednete na kolica i vozate se, ali dobijete poprilično veliku brzinu pri spuštanju. 2014. godine je jedan YouTuber snimao kako se spušta sa prijateljima i jasno se vidi pad jednog od njegovih prijatelja. Hvala Bogu pa se nije povrijedio, ali iskreno svašta se moglo dogoditi. I za kraj, školska igrališta. Da li ste ikada razmišljali koliko opasna mogu da budu školska igrališta? Prije nekoliko godina nesreće su bile toliko uobičajene da su škole širom Britanije uklanjale igrališta. Dosta roditelja je tužilo škole pa ih je to i dosta koštalo. Jedna porodica je dobila oko 24.000 zato što je njihov sin, vjerovali ili ne, samo ispao. Nije se uopšte puno povrijedio, ali roditelji su tužili školu i dobili su mnogo para. Ok ljudi moji, to je to, ja se iskreno nadam da vas ovaj klip svidio, da puno ne dužim, uživajte u ostatku dana i pozdrav!